Anya laki din! Talaw dagiti anak mo, digna. Sapay ko ba ta saan ang mapasarunwan? Saan ko man ang manayunan? Depende, nanang. Anya depende. Nanang. Kasano no damanan mangayat kanyak? Anya, di kaya na didigradig na. Agsasabalay ti ama dagiti talaw nga anak mo. Ngam ita, kastapay lang ti isungbat mo. Kat normal lang mat nanang. Babae ak nga ro, di aganakak. Ay na, agbalakan sa matan. Unay matan na ita pa nagsungsungbat mo. Imbes ko mapagadalam, tinapasamak ka, ngam saan mo, takas lakay kayat mo din. Basta, nanang. Awan ti maaramida niyo, no nakarik na, ti maisa tao. Aniya? Naganak man gaya man ni kasinsin mo, Monica. Katuan mat. Inabak na ka manin Oo, kasano ko mga inabaknak. Ay kat no pang talo da jayan araman na. Ang mga nukayat mo mat, may kapat. Ay pulos Oray awan no ni dignamit lang. Oo, di ka man agsaw di ta Orlan. Pulos kun kunam di ta ngam amang kastaw na apanangarapap mo kan kuana. Ay na, oray til mo nagtipos-tisok, saan to ang mapasamak na ita? Anya? Apay, kasinsin Monica, awan ka di ti planom amaki asawa? Mga asawa ka, no makasara kak iti babae, akap-kap na kak. Babae? Apay a babae ti birukan, kat no babae ka mat. Lalaki ak nga rodig na, lalaki ti riknak. Maminado nga ibagak day ta, ngamsan kayo makawawat. Anya lakit din aya. Ay na, makiasawa kakit din kasinsin. Amon, naragsak ti adda asawa na. Kasano kumamay bagam anaragsak ti adda asawa na. Kat awan mat asawam. Awan ita Ngam, napadasak ti adda asawa na. Short term apanangasawa niya. Awan ti maysa atawan kat imbati dakan. Asi ka pa'y madig na. Ay na, sa anak akaasi Monica. Nagasat akit di Kasano ang nagasat ka? Kano pinagsusublatan da kan? Mayari ka ni ti may sa awagwag. Nalablabas pa yan ngam wagwag. Ay saan digna? May mayat kit di ti kasjay. Gaputan na karamanak iti agduduma aputahe. Anya, nagrugit kit din day ta kapanunutam. Salbagkit di Ay na, kitaan nyo kit di anak yun nana. Ang mga nudiyo manin mo pupuutan kit agawid abimantay ti tiyan na. Ay na, kaslan naruama ko ni ti aramid na. Bay no kayat nang agbalin a baby maker. Nana, Jakon mabilang ti pamagbagakkan kwa na. Nga bawan lata mo ti denggen na. Agawid nga adaubing iti saklot na. kat no kinunana ngamin anamay mayatan ti kasjay. Gaputan na karaman iti agduduma aputahe. Aniya, imbaga na ti kasta? Nana. Kilaw a panagpampanunod. Ati una pa'y kit din ati bala. Aniya laki din. Amom diag na. Ay ayatin kalata nga wala dan anak mo. Yeah. Pudno ka di dayta, Anton? Pwede na.
Mamati ka kanyak, promise. Kaslasan mo't ngamin ang mapagtalkan, day ta pa nagmulmulagat mo, Anton. Ay, talaga akas titi pa nagmulmulagat ko dig na. Ngay, mapagtalkanak man. Ipateg ka kasalalena. Kasta? Uy, dig na. Isuasumpatan na kontap no, agalamitan iti anak ta. Sika talaga, Anton. Ala, wanan. Ay ayatan kamat. Unay-unay. Pagdaman gaya mo nobyo ni Digna, Monica. Kastaya. Uy, nakitak idang kagkibkibin iji-igit ti kalsada di na minsan. Ay, sus. Sigurado manan nga rod. Ano kasta? Sigurado nga niya. Sigurado akalpasan manan ti makabulan. Agawid, nga agsangsangit. Ay, anyan. Nay, kasla nasakit tirik na maurlan. Masaksakitan kan samit. Aklo nam nga minan, nga agayat ka kankwana. Ay na, di mo man ipapilit ka amon. Ay na, Orlan. Di ka agdanag. Patya kasan nga agbayag dadig na kanti asino man ang nobyo na. At dapay gundaway mo amang sublat kan ko na. Dayjay lang, tasaanan asikati may kapat. Amang ano sikati pang lima, uno pang inam. Anya, ay, nalabas kamutin, Monica. Nababauna yan ti pagkitkitam kanyak. Ma, saan nga iti kasta? Sa bali, tinagawatam iti imbagak. Ibagbagak lang, ti posible ang mapasamak. Arsagid ka mo't alalaki. Anya lakit din. Pasensya ka dig na may ibaga akong tipudno keng ka. Ha? Di ka na ayayatin. Anya? Win, nasaysaya atin ta kasto yung MT agpamalangak nga ayayatin ka. MT kinapudno na kat sanmet. Ngam, sana mabalin Anton. Saan lang anam na minsan na nahilaw anta? San na bali ata linaglagsak mo metik na. Feel mo tinalamid ta. Anya? Siya ka di lang. Uray si kamat ah. Ti kunam, inim-imas tadwa. Wen, aklunik dig na. Iso nga awan lugi iti nalalamid ta. Iso anawaya tamit nga agsina. Anya? Kasano ako no masikuganak Anton? Eket si kalataan dig na. Anya? Nagalas matgayam ti ugalim Anton. Day talang ti maibagam kanyak. Pasensya ka dig na. Ngayon talaga adya ka na ayatin. Anya? Talaga ati ka agpampanunot si Kadigna. Awan siguro ti utak mo niya. Day tala kinasayat mo tinaga daw. Nanang? Babasit pa lang dagiti anak mo ngam nagpasikog ka manan. Pakawanan nanang. Nailawan kami ka ni Anton. Doon nailawan ka iti na minsan, di mo kuman inulit. Pinanunot mo kumaa, ti ibunga ti aramidam. Amo masan arumbang aramidam pa ilaang? No apay ngamin anaimas ti maiparit, nanang. Anya? Kati sumat, nanang. Ay, digna. Danga ka talaga. Day tala kinasayat mo tinagadaw kunakkan ka. Awan ti manaknakam mo. Ay, umistress ka nga anak. Anya lakit din. Oh, masikog ka man gaya man, digna. When, Monica? Kayat mo ka di matiagpasikog? Adam mo, kalalaki. Anya ga pong agpasikugak. Katsyak ti mang sikog iti girlfriend ko. Anya? No agarapaap ka,
Jay posible mat apumod no? Saan aday ta awa na pulos namnaman na apo maiso? Anya lakit din aya? Ay na, di nakman pakibibiyangan nga mindig na. Kat, asino nga iti amatasikog mo? Di mo damagan, Monica. Abay, nagpukaw ka di man na nakaslasok. Wan nga rod, bisit kit di day jay alalaki Ay na, agna kamkamangaminan Saan matanam na minsan na napasamak day taken ka? Sana balimat kit di? Gaputan nag-enjoy akmat, iti relasyon mi. Ay na, digna. Pang manudaytan nga anak mo. Masi ka matitinam Tultulungan na ka amang isaksakad kadagiti anak mo. Ay na, part of life dayta, Monica. Di mo nga bin maawatan, gaputad di mo napadasan. Hay, talagang ikalintagamlat na tibidot mo. Di mo amo ti masursurwan. Ay niya lakit din aya. Bantayam analaeng ti kasinsin mo, iti papananyaw, Monica. Wala na, di kay madanagan. Ang baga no tilar aramidan na ijay. Uray di mo kumangaminan ikuyog. Sana bali, tadakmat nana. Ang mga ano adamanan ti masalaw na ijay alalaki. Apang idildelan naman ti bagina. San mat siguro nana. Ang mga no agna kaman ti kasinsin ko. Ay, sapay lakuma, tanay. Talaga aparikot ko dahil dyan kasinsin mo. At yan nagdigna. Pudno amin nagiting bagbaking ka. Kasano ti kinapudno na andoy? Mano a porsyento? Ay kat 101%. Ngam ni, lumakay ka matan andoy. Ay na, di naktagibas si tindig na. Uray lakaya ko, napigsak pila. Na, apay nga katawa ka dig na. Talaga ka di adi ka mamati kanyak. Angam andoy. Kabailan nga ta, paragsakan no bilang. Ay wala, di mo pa kadalagan na ita. Sakpay, tikunam. Sigurado ka, andoy? Na, Ang mga numasapol nga isurok pailaang kan ka, ay kat saanan. Useless to matlaang. niya. Now that I've lost everything to you, you make my heart something new. Gusto na itandig na. Agawitan. Nabartagkan. Bye-bye anak ka di, Monica. Sa anak pa yan nabartag. Nabartagkan dig na. Agawitan. Ang mga nuagsangsangit ang dagiti anak mo. Di mo pa kadanagan dagi jay. Adamat ni nanang. Anya. Ala, panawan na kami pa'y dito ay. Taagam amo kami man. Iti dayto nga andoy. Anya tamo tangay. Amang no compatible kami iti tunggal maysa. Ay na, nabartag ka na talaga dig na. Di mon amo ti bagbagam. Don't worry, Monica, my cousin. I can manage. Anya. And tell me that you owe me. Ay, awan na talaga ti dengdenggan dahil dyan kasinsin mo, Monica. Apay ka din, Nana. Katno ka na yun, nanti pa nagkuykuyog dahil ti dahil dyan nga andoy. Anya. Awan manon, nagbalidan a baby maker dahil dyan kasinsin mo. Hay, buhay. Ay, at talaga. Ay,
Agsana ay takadilatan nana. Jak nga rodan amaw ti ibagak iti dayja kasinsin mo. Ala, barang makapagpanunot ton ni kasinsin ko nana. Kat, anya ngay nga rod, at daditan. Tulungan talata na mga iwan kadagiti anak na. Awanan, Monica. Isumat nga sulatan ter aramidan ni Digna. Ay na, di mon pakibibiyangan Orlan. Biyag na matanday jay. Anyan nga aramid, nagalas. Anya lakit din aya. Di ka agsao-sao dita Orlan. Intun kun, si kamat ti sumaruno iti biyag na. Anya, ay pakpakawan. Ay na, awan ti dakas na no bilang laang Orlan. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Ay na, no dalakit di panagayat mo kenkwana. Ipudnom ki din. Ay, agawid akon, Monica. Tani, tila ibagbagamutan. Ulbod ka matgayam alaklakayan. Kunak ano lakay kan kat nanakam ka. Ngamsan matgayam. Kanya nga rod ni maramidak no di kan ay-ayatan Digna. Buisit ka kit di ah. Di ka pa'y lamaon na talaklakayan. Ni, saan lang saya tikas ta Digna? Di kag sawi tikas ta. Ngamin, oray kas kasano, pinaragsak ka ba? Kan inayat nakmat ako na. Ngampuor ka matgayam iti kararwak si kalaklakayan. Talaga ka gurgurakan. Ay na, pasensya kan Digna. Ngam kinapudno na. Diyak gayam kabailan na suportaran dagiti anak mo. Nagaduda mo gayam. Pumanaw ka ni tisangwanak andoy. Tani, amang ano jak makapagtepal kat ikugtar kay jederas. Puston di ka nagsangit. Nabambanog ako ang mga aw-awir kan ka. Ay na, di ka may nayon akit-kit. Kit-kita ang nga agsangsangit to'y adim. Nita, gigiddan kayo matan nga agsangit. Agtal na kayo, kunak! Bisit kayo, mat! Ne, di mo bugkawan lagi ti anak mo adig na. Kasi da mapukpuk kawan. Ay na, makapasuron. Agsangit ti maisa, agsangit na mataminan. Kinayat mo matdig na. Day tatibunga ti aramid mo idi. Pasarap now, suffer later. Aniya? Katuan matdig na. Nagpaimas ka idi. Ngam ita, isaf-suffer mo ti bunga ti aramid mo. Ngam, di mo manan ibaga apa nag-suffer ti kada ti anak mo ah. Day ta pa nagmay-maysam amang isaksakad ken ka ti dakdakamatag. Ha? Hala, digna. Nagkamali ka iti aramid mo iti biyag mo. Ngam, di mo pagpapasan dagiti anak mo. Gaputawan ang muda. Aywanam kit di. Tapagrebang amat day ta, kas ina. Monica? Katagbalbaliw ka ngaminan, digna. Baliwam ti panirigam iti biyag. Saan anasayaat ti mangraman iti adwa po tayo? Anya? Patinakdig na. Napudno ti panagayat ko ken ka. Sardingan na kon Orlan. Adon dagiti anak ko. Kayat ko nga ibukbuk ti attention ko kadakwada. Ha? When Orlan? Adumat ang tinaglabasak alalaki dito'y biyag ko. Jakon kayat ama na yun ang tikamalik. Ang ikarik adi ka pa sakitan, Digna. Ayatan kan ipatag ka. Pasensya ka na talaga, Orlan. Jakon kayat ti sumrak iti may sa relasyon. No kayat mo, nilatan kasinsin ko ang Monica ti Armam. Anya? Orlan, nasaysaya at pay, gaputa balasang.
Anya? Di nakmat kayat ni Digna, Monica. Na, di nakatawan ah. Kunak tumat ngamin nga gayat ka kan ko na. Aglibak ka pa ilang amin. Ah? Ay na, ibagbagak ngamin nga armamidi kadi mo kayat. Nagado ti ibagbagam, ngam kayat mo magayam. Ah? No maminsan ngamin, di mo labsan unay ti agsao. Di mo ammo ti sumarsaro no apasamak. Alawanan, Monica. Sikamanan tiyo husto ita. Ay kat talaga ah. Iso apatyam amin, dagiti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Mapan ka manen agaradaw, numalpas ka amangan Agusto. Ay, wala nang. Aguray tamang mga anak pailaan. Nagbayag kamot ngamin amang mangan anak ko. Jak pa'y ngarod mo't nabsog nanang. Maalangarod, darasam ti agbusog. Kalpasan na, agpalpa ka, tamapan kanto agaradaw. Wala nang. Naskan nga agbusogak, tapno napigsaak nga agarado. Ay katuan na anak ko. Imbaglakit din ta may baon ka nga agaradaw. Di anak ni Mari Ilang, di na may baon nga agarado. Tasadot, di anak na. Di laagin inom, ti muna nga aramidan. Ni ka di Julio ti dakdakamaten yaw nanang. Wan, sadot dayjay. Saan mo atultuladan, Wan? Kanayon na nga uyawon dayjay. Kanayon na adilawon ti kinadakkel ko kano a tao. Baybay amlatan anak ko no niya ti ibagbagana. Isumuter aramidak nanang. Jak makiap-apakan ko na. Uray kanayon na kapabainan. Nasaya at matngarod anak ko. Kasta tinasingpet a tao. Sa di numanan ti papanam si Kahulyo, Mapanak dita store ni Tata Sindong. mapan ka man sumukmunan iti arak. Anya pa ngay. Amuya may ngagkapsot ti bagay no jak sumok mo. Ayawan mo, Julio. Ati mo pa'y tay anak ni Mari Turia ani Agusto. Ay di daman ni kumpara iti dayjay. Asobra apito. Ngam kurang awalaw. Oray kasta ti bagbagam kenkwana, tananak nakam ngam sika. Limpyo wa katao nanang. Dayjay ngay. Adda kurkurang na. Sika lang ti mangibagbaga, nga dakurkurang na. Nay, sikamot ti lumabas. Adda kurkurang na. Anya kumamat nga iti kurang ko. Kurang ti utag mo. Apay, makitkitam ay ati utek ko ta ibaga makurang. Talaga asaan ka makahuawat ah. Kasanaw, kita da kurkurang mo. Sige, panawan ka pa'y. Tamapanak agarado. Awan matlat sirbi ti bagbagam. Ala, aggagit ka. Sana balay, tanagdakkel mo't tabagay mga agaradaw. Siguro, may sakaldero ngayon na po itikang kanam niya. Uray tain na po'y mimot kaninanang ko tikan ka na. Saan nyo mat ngayon na po'y? Ha? Ay nagloko da ito eh, nga dakurkurang nan. Mapan ka man lang agaradaw. Pay ganas din makisawagin ka. Takasanaw, kita dakurkurang mo. Sikamot gahan di agsaksak do diti bombaan, Agusto. Wen, napintas adayana. Sumakdo ka kadimay. Wan, awan pagdegos ko, iso nga umayak mamot sumakdo. Ala, iyig mo dito'y deta timbam. Ta siya akong timang karga. Alaman nga rod, agyaman na ka, Agusto.
Awan anyaman na napintas a Diana. Numapnok da ito'y. Itulod kan ije balayo. Takaasi ka no si kati mangawit. Nadagsan da ito'y. Ay, oray sa anan. Kabalak mat nga awitan. Ang mga nor-urayan ni nanang mo ti sakdom. Asidaglaang matibalayo apang ituludakan ka napintas a Diana. Saan nakasapulan ni nanang? Saan mat nga agdardaras nga gluto? Alaman lang. Talaga na kasing singpot ka, Agusto. Hi, Diana. Si kamot gayam di masabat ko. Anya ka diti bagam, Julio. Awan mo't kit di. Awan mat gayam. Sige, labsan ka nga ron. Ay, mabit lang, Diana. Sa dino ka diti papanam? Ken anya day ta awit mo. Patupat da ito'y. Itad ko kini Agusto. Nagswerte mo tinday akurang apito. Sobra awalaw. Tauray la sagutan pa. Anya akurang apito, sobra awalo nga ibagbagam. Kitag pa'y sumay. Ada kurkurang dayjay nga gusto. Apay, san mo amadlaw? Sikat ada kurkurang na. Gaputa sadot ka. Ni Agusto, kat nagagat, managtulong pa'y. Panawan ka man langan. Day tala agdilaw iti padam at tao ti aramidam. Ngam saan mo mat nga mo adilawan ti bagem. Ha! Hoy, mabit man lang. Sobra apito kurang awalaw. Apay ka day. Anya ti naramid ni Diana di balayaw. Apay nagbayag mo ti jay tay. Kay, nakisarsarita ah. Apay, sipsiputam ka di ni napintas a Diana. Anya, napintas sa Diana ko nam. Kituon ah, ta nagpintas met nga ro diti panagkitak. Kursunadak ni Diana. Anya, panagkunam ka day, kaya nakadayjay. Kaya't nak ah, apay kit di nasaan. Inikan naktupay iti patupat. Siyak, ti kayat ni Diana. San kit asika nga dakurkurang na. Ha? Apay nga rod, asyak tinang tedan na iti patupat. Saan na si ka? Una, tamo na arawit ka. Kita mo ngamin kit nagdakkel tabagay. No si ka kumati kayat na. Di si ka kumati ng tedan na. Ha? Kita tabagim. Kaslasaan ka amang mangan. Maasyan kumakan ka. No si ka ti kayat na. Di na kayat alumok magak. Kayat na siksiyak ka no. Iso asa na siya tinang tinan na iti patupat. No di kat sika, takas laba ka tabagim. Amo na arawit ka. Kasta? Iso may. Ha? Damagak tuman kan napintas a Diana no agpaiso day ta ibagbagam? Naimbagmet ta nagsabat ta dito'y dalan napintas a Diana. Adda ko madamagag. Anya day ta Agusto. Apay gayam nga inikan na kiti patupat napintas a Diana. Inikan ka, gaputa na kasingsingpat ka kanyak. Kanay nakatultulungan no kasta ang makita mo adar aramidak. Day talaang, di makagapo? Ha? Anya piti kahit mo nga ibagak ang makagapo aya. Kunang amin ni Julio, iso nga inikanak taamom arawatak. Dayjay manan a Julio? Saan mo apat-pat yan ti bagbaga dayjay inuulbod ti bagbaga na? No kasta, kay kayat nak ngam ni Julio. Adayo akay kayat ka ah. Oh, yes! Yay! Kunang amin ni Julio, iso ka no ti kayat mo. Saan ka tasyak? Oho, pagan anok mo't ngay dayjay. Kasano nga tanga armon ni Diana, nanang? Anya, panagkunam kat kayat na kadayjay. Asino ngay ti mangayat ken ka, kat sadot ka mo. Ni nanang may. Nalabas mo na ita ako na ayaw kanya ka. Kaslamot sandak nga anak. Nalaing ti babae itan nga agpili iti lalaki. An-anwan na ka ni Diana nga, kat awan mo't sirbem. Tulungan da manggidi nanang. No kasano nga armon ni Diana? Ay sos,
Awan lat amukon, akayat na kaday jay. Nanang, panagkunayo. Kaya't nakngata ni napintas adayana. No ibagak nga agasawa kami. Apay, kayat mo ni Diana. Kaya't kulaunay, nanang. Ay, agaram ka pa'y nga umuna, anak ko. Kasanungay ti agaram. Ay, kat ibagam ti marikrik na ma. Ibagam nga agayat kakenkwana. Kat urayam ti sungbat na, no adamat panagayat na ken ka. Kastagayam ti agaram. Apay, nakasagana ka na maadaan iti pamilya. Maadaan iti anak. Kasta ka diti kaya ti asawon, nanang. Uwan kabailam ka di abyagan ti pamilyam no kas pangarigan. Nagagatak mo't, nanang. No kaya't naklakid din ni Diana. Amin to nga ibagana tong palag. Ay na, anak ko, talaga nga agayat kan. Madandanagan ak manong isko. Nay, taapay magturya. Agayat samot ni Agusto. Ay, kadi ka nasaya at Anya, itikas jay akasasaad na. Kabailan na nga tati ang pamilya. ay kad no naggagat na niya ka nakak. Apay kit din na di nakabailan. Wala, nga masapul mo't nga ibagbaga ti aramiden na numaminsan. Naglimpyon to na niya ay no mga asawa. Nga tama nong? Ay na, patyan na ka din kao. Adon ti amamok akasta ti kasasaad na. Ngam idi nag-asawa daan ay sos naglimpyo da. Ay ngam, agulay ka man. Sino ayat tinakarignan ti ka nakakiti ayat? Ni Diana manong. Anya? Isumit lagay ang makanayon ko ang makita at tultulungan na ni Diana. Tunggal makita na nga daw awitan ni Diana. Kasta ka di manong? Wen. No kasta. Adamat nga rod bukod adiskarte dya anak ko. Isumat lagaya makumkumpurmi matit itad ni Diana kenkwana. Tanuad dan tuman oras ka. Umayak man niya balayaw. Takasaritak man, tika na ka. Napintas adayana. Adda ko maibagakkan ka. Anya day ta, Agusto. Saan ka nga tanga agungat? Anya ngamin ayati ibagam. Ay, kuha ngamin, napintas adayana. Agayatak launay kan ka. Ha? Agbayso? Wen, napintas adayana. Saan ka kadi nga agungat? Kuha, Agusto. Uray ibagbagada nga dakurkurang mo. Ngam para kanyak, awan mo ti makitak amadi nga aramid mo. Managtulong ka, kan nagagat ka. Katkaskan ka ti kayat ko alalaki. No kasta, kayat nakmag. Agasawatan. Ay, saan ka pa nga agasawa Ado pa'y nagiti kayat ko nga isurukan ka. Tapno saan da nga ibaga nga dakurkurang mo. Nakasagana ka kadi amang tungpal no anyaman dagiti isurukan ka? Napintas adayana. Amok mata sa anak nga isuro iti kalukwan, tanasingpet ka. Agpaiso ka de, ti ibagbagan ni Agusto asinong bata mo, Diana. Agpaiso, nana. Ay nabalasang ko. Imbagman, taada ka ang mga yat iti anak ko. Anusam ko maa, takasla inuubing, matigargaraw ti anak ko.
Saan kayo ang mandanagan? Ta isurok no anya nagitirumbang abaliwan na nga style na, nana. Ala, balasang ko. Isurom no niya ti pagsayaatan na. Kat adda aklaang dito ya katulungam. Alalayan kayo, aging ga akabailakpay. Agi amanak no kastan, hana. Amok matkit di anasingpat ni Agosto. Managtulong. Kat day tati may saan nakatinnagan tiriknak kan kwa na. Naimbag nga aldaw mau kaanakan. Nay, si kamot gaya mangkal. Agtukaw ka Ay, napariir dito'y papag pagtugtugawa ba? Unang kal, mayat ti agpalamiis ditoy. Ay, nadamag ko. Asinong bata na kamot gaya man ni Diana. Ay, unang kal. Hey, agasawa kaming taon. Ay, kitsay-saya atem nga ron ati agargaraw mo. Nasaya at matigaraw ko. Day tamat ti amok angkal. Ay, kit nasaya at ano kasta. Saan mo nga ipalpalubos nga awagan da ka iti adda kurkurang na. Ni Julio laeng mo ti mangibagbaga akanayon kanyak iti kastangkal. Apay, adda kurkurang mo aya. Awan mo ti amok akurang ko angkal. Kompleto akmat. Isaw asaan mo nga ipalubos nga awagan da ka iti adda kurkurang na. Why? Ay, unang kal. Nasaya at may tanaranaan ka dito eh. Nagdakkal na tao. Apay ka day, Julio. Biliba magking kanya. Sinong batan na ka ni Diana? Kahit adda kurkurang mo. Marmarwam ka namang pagpabain kanyak. Ha? Apay ka na ayon mo nga ibagbaga nga dakurkurang ko. Wano saan, dakila tao, kunkunam. Kagpaiso, Mike. Kitam tabagin ma. Siyempre, kasapulak ti mangan iti ado. Tanadagsan ti trabaho. Sana kasken ka nga awan trabaho. Aginumlaang ti amom nga ramidag. Kita ang mantabagim. Kat kaskalapilat. Ala, agawit ka kidin. Tada sumunga da bagyaw. Amangan no itayab na ka ti angin. Uno saan? Agi sabikil ka iti bato. Tapno di ka maitayab. Anyati ko na. Talagang adda kurkurang mo niya. Apay ngay, agtapis ka matan. Ha? Nagdakkelak. Idinto ta nagbasit ka. Ngam tapisan na. Hindi ka lang nagbutangan. Danugan ka man laengan. Adik ko. Natukol sa tisikat ko. Talagang adda kurkurang mo. Maminsan pa'y nga ulitin nga dakurkurang ko. Tatukkulak ta sikat mo. Anya, ay ditakan. Ha? Timarayan. Takrut ka magkayam. Apay akinabil mo ni Julio. Isumati mo na ng kabil kanyak nanang. Bimali sa klaang. Liklikam ti makiriri, anak ko. Jakmat mabali na palabsen ti inaramid na kanyak ananang. Kan inaramid ko dayay. Tapno di nakton awagan ni ti adda kurkurang na. Mala, ngam, saan ka nga agkabkabel? No saan nga isuda ti umuna amang kabil kan kawan? Uwan nanang, amok daytan. Anya laki dain, saan tayo nga aguyaw? Wano mangpabay ni tipada tayo ataaw, no nakarkarumay ti pakadilawan tayaw. Kitaan tayo nga umuna ti bagpagi tayaw, sakbay at isabali ataaw. Anya laki dain. Papagayaw, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayaw, anya laki dain.
Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ang mga noada pa'y amo, mabalin nga maayaban akadwayo nga agtrabaho dito'y poultry farm ko, Barok. Ni Madam Ma. Barok kun kunayo manen kanyakon. Balasang kunayo Balasang no balasang. Kasta kumakat. Kat, ada nga rod maayabam no bilang laang. Manupay ko matitao masapulyo, Madam. Uray, talo wano upat. Tapno maasikaso da ahusto dagiti manok. O sige, Madam. Damagag dagiti kumkumarek, no? Adakin kayat. Wan man, tani, dumakdakalan dagiti manok akasangsangpet. Ang mga no saan mo akabailan no may samlaang nga agtrab-trabaho ditoy. Ada pa'y ngamin sumangpet apyak into no may alawas. Ha? Kasa ka di, Madam? Wan, iso amasapol nga adda kadwam. Sana bale, tano adda mabirukam, may padamatlaang tisweldo daken ka. Okay, Madam. Dumagasak ije balay da Marilu siya into malam. Parang kayat na. Ay, wad gayam. Ibagam kan kwa na. Ti paspasapol ko, katay bumayag nga agtrabaho dito, iwan. Saan atay sumreklang, no kay kayat da. Ay na, agyaman ako nay mare. Gaputa siyak tinapanunot mo nga ayaban iti pagtrab-trabahwam. Anya laki din, Mare. Siyempre mo't alangan mat. Kayat ko ate umay, tanay, awan matla trabaho kita. Umay ka, Mare. Saan ka nagbabawi nagtrabaho? Akin ni Madam Basyang. Nagsimpat ay bakit ko nagtumat. Kasta ka day, mare? Libre ti makan. Merienda kin amin nan. Iso na lang ata. Maanusam ti agkulik iti itlog ti inuran oras. No ado ti orders iti chicken meat, iso tay jay. Mang party ti 100 heads. Kan agdalos mo tinay ti lugit da. Saan met kida ka na yun, Naglawang kami ti poultry farm ni Madam Basyang. Ay, unay kan kumari. Maanusak si kakit dimot. Sa anak mo't anarte, ang mumday ta. Ay, nasahat nung kasta. Kasano, mangrugi ka nga rutin yung bigat. Ay, katuin amare. Dagasanak dito'y balay inton bigat. Tagiddan tama pan ije poultry farm ni Madam Basyang. Naimbaga bigat mo, balasang ko. Ay, kastamot ka na kayo, madam. Anya gaminan, tinagan mo? Ay, siyak ni Lucia, madam. Agkumari kami kanibakla. Kasta ka di. Nasaya at ada ka anaawis na. Tapno ada ka nga agtrabaho dito'y poultry farm ko. Ay, wun, madam. Naimbag nga raw tayo nawis nak. Hapag isaw ngawan trabaho kita. Kasta ka di. Alaga rod. Barang maanusam dito, iwan. Numabisin kayo, ada merienda ijay kusina. Kan agluto kayo, anyaman nga oras, akayat yo. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Numay papan matitisweldo. Anytime kat mabalin yo nga alaan, tinaldawan yo. Kan mabalin matlaang ti ag cash advance numasapul yo. Ay na, thank you madam. Nakasaysaya at kayo, boss. Ay na, saan yo panunutan asyak ti boss yo? Ibilang dak akas inayo balasang ko. Saysaya atan yo ti agtrabaho. Aywanan tayo anaimbag dagiti manok. Taiso ti paggapuan ti income tayo.
man pa narabyan ka, kumare. Ah? Ay, wen kumaray. Nagkapuwak iti poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Anyat kahit mo sawan. Ijay ka nga ang trabaho? Ay, wen mare. Naimbag nga ro tayo na yabanak ni bakla. Kasta ka di. Ay, ang mga nuag kasapulan pa ni Madam Berta iti agtrabaho kan kwa na. Ay, wen mare. Inka kasarita ni bakla inton bigat. Agsapsapul sapay iti dua tao. Awan nga min trabaho may nga gasawa. Naggidan kami anay kat iti trabaho. Ay, kasta ka di mare. Ay, ala Inkay kasarita inton bigat. Bareng awan pa'y tinaalan ni Madam Basyang. Mayat ijay. Nasingpet ti boss. Libre ti makan. Ken, mabalin pa'y ti ag-cash advance no maminsan. Kasta ka di, Mari. Ay, nagsaya atin ngay. Ay, wun mare. Man-mano ti boss akas ken kwa na. Diyak namin mo, ngawan gayam trabaho yung itang agasawa, Mari Berta. Ay, manumot na lawas nga ang trabaho mi, Mari. Isungarod nga dinapalabas ko ni Mari Lucia. Anak ko na nagapo kano dyan ni Madam Basyang, kat sinaludsod ko na adagos no agsapsapul pa iti tao na. Agsapsapul pa Mari. Naku na nga uray dua pa kano. Apag iso, dua kayo kinilakay mo. Wan man nga rod, Mari. Ay, agyaman ak unay. Kamaudyanan na, kat adamot langan pagtrabahuan mi. Saan kay nga agbabawi ang trabaho kini Madam Basyang kung naktuman? Nagsingpat a boss. Libre pa ti merienda kan makan, kalamin na. Sana nga imot, kan man ang kaawat pa. Kasta ka di, Mari? Inton bigat, umay kayo dito'y barya masapa. Tapno agigidlan tayo ang mapanay di poultry farm ni Madam Basyang. Kahit mo sawan, mangrugi tayong tunbigat, ngagtrabaho dyan ta Madam Basyang bakit? Wan lakay. Masapa ta amapan ijay ni bakla. Tapno makigidan ta kan kwa na amapan ijay. Ay, wana. Ay, kung gaya, manungay titangdan ti may saldaw bakit? Fix a 700 kano ti may saldaw. At dapay kano ti bayad ti overtime. Libre ti merienda kan aminan. Mabalin kano pa ti cash advance no kasapulan. Nay, nagmayat nga ano kasta? Wan nga rod lakay. Isu nga anusan ta ijay. Barang ijay tang agbayag. Ay, kato na. Barang manayo ng tupay na ita 700 a por dia iti may isang aldaw. Naimbaglagan, tada kayo akadwadal o siya kan baklag agtrabaho dito'y poultry farm ko. Ay, when madam? Kasi tinakunakmatlakan ni Lucia, libre ti merienda, makan kan amin dito'y kusina, kan awan oras ti pandangan, wan? Ha? Mangan kayo lata, anytime mamabisin kayo. Sana ka naimot iti makan. Tilaang kanyak, kat simsimpaan niyo kumati trabaho yo dito'y poultry farm. Wan madam. Sana bale, tadamat ni bakla mangisuro kada kayo no adadamagan niyo. Ta iso tinabayag ditoy. Isun ti mangisuro no sa dino ti ayan dagiti manok a 45 days kan mabalinan a partsyan nga ilako. Kan dagiti manok a pang itlog lang. Isuro na matlaang no sa dino ti ayan dagiti pato a pang itlog kan panglako. Saan nga min akasta ti kastam amang igamit ti manok siga bakla? Ha? Anya? Nagtabig kamot tayo? Ne? Apay nga, yabagan lang mo tinatabad, Manong Anton. Kaslasan mo magamin nga mo ti aramidam. Anya? Siya, nabayaga ka nagtrabaho iti ti poultry farm iti Pangasinan. Iso nga amok dagita. Ha? Among gade, iti nagtrabaho iti may saan naglawa farm iti.
Siyak, ti kanayon nga ibaga ti boss may akalaingan kada kami at trabador na. Iso, ano isurok ka? Agtungpal ka. Anya lagi di mo tan. Nabaybayag ka nito yung poultry farm. Hindi ka pa amuti. Husto pa nagigamit ti piyak. Tabag! Ukis ti kamatis. Sika lang arudan tinangisarek kadakwada dito yung trabaho. Ngam sika pa yun ti baganda iti tabad. Naglastog nga ro ti pa nagsasaw na day diyang Anton. Kung namailan no. Ay, una yan ayat ti tao. Manupay lang nga aldaw na dito. Yung ngam kasdayan ti pa nagsasao na. Kada agsao katabad kun kunana. Napadungot lang nga nalaing. Kan iso ti kalaingan nga aghandle ti poultry farms. Di bak nang kuman. Apay pila nga makitang tangdan o nalaing nga ron. Unman, husto ka iti dayta nga imbaga, mare. An-anusa na pailaing to may makitang tangdan. Napayag ko man na bimaknang no nalaing ko naktumay. Ibagam tuman dayta ken kwa na, mare. Bareng mareing tirik nana. Ay, niya lagi din ay tipada tao. Sandang amo may lugar di kinaagin lalaing dan. Pungayan pare, naimbag man ta nakaster kay nga agasawa di poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Ayaw na pare. Makapasar lang nagiti kadwa ng trabaho. Anya, apa anak ko nam tikas ta? Wala. Tasanda man nga amo lagi aramidan da. Nagtatabad da ko naktumay. Ha? Nang runa da dya bakla. Udno nga iso ti kabayagan na trabahador ni Madam Basyang. Nukit kita, ti panaggaragaraw na, nagtabay da talaga. Si kakad dimot pare. Amang ano nalipatam, aga pumot lang iti kastang style mo, tinakaikatam iti sigo na trabaho. Ah, Nung makitang tangdan ka pare, amom ko mangamin nga ilugar, ti kinaagin lalaing mo. Mabalin mo mo't nga isuro iday, tinasaya at wagas. Sana kasta baga ampay at tabud di tao. Apay sika, nalaing kalaunay. anya. Imbes na nakastrek kayo ti mayat at trabaho. Ta nasingpet kung naparabor ti pusyo. Ngam kasta kamutin nga agsasaw. Amang ano saan nga agbayag kat may kat kayo manin nga agasawa. Anya lakit din. Ne, apay, gusto ka di day tangar aramidam a panagparti ti manok, Anton? Aywan, madam. Gusto tararamida, gaputan saan nakatabad. Anya? Nabayaga ka nagtrabaho iti poultry farm iti Pangasinan. Iso nga amok lagi ti basic ka pa nagparti ti manok. Ha? Saan nakatabad akas ka nagiti sigod at trabador yo, madam? Si kakit dimit. No nalaing ka nga rod, anya pa'y lang aga po nga anusam ti umay makitang tangdan dito'y farm ko. Bimak nang kakumana, no agpay sumatlang. Anya? Pasensya ka na, gam nakla atak iti pa nagsasaom. Ay, kwa, madam. Ay, pasensya kay kuman. Lakay, apay nga minakas diti insungbat mo kini Madam Basyang itay. Kaya, puno mo ti bagba ngamin. Kan may isa, husto mo aramida ka pa nagparti ti manok. Anya? Makikita na lang arudan ang husto aramida. Sarod-sudo na pa ilang. No sto, no saan. May sama na tabag na bakitan. Ay, unay kan aya Anton. Pangasim talapdam kumamot ti bagim nga agsaw iti kasta. Nagsingpot ti bus tayo. Sa dino ngay manan ti pagtrabahuan ta no maikat ta ijay. Saan ang mapasamak na ita bakit? Maamiris mo't lang ni Madam Basyang ahustuak itimbagak. Makamu ka man latan Anton. Anya lakit din.
Adto'y ti sweldo yung agasawa, Berta. Agyaman kami unay, madam. Daytoy matkan ka, Lucia. Thank you, madam. Ti sweldong bakla, alaam to inton bigat. Takurang tinay-withdraw kitay. No problem, madam. Uray ti junton adan. Ay, kaya, madam. Agpakada ko maasa anak asumrag inton bigat. Ha? At nangamin napatag apapanak. Apag iso, dayta ko matibagakan ka. Uray saan kan nga agpakada? Tatalaga dayto yan ti maudi apa nagsweldo yo kaniya. Anya? Pasensya kay kuman. Diyak kayat ti ugali yung agasawa. Naturay kayo unay. Kan kas iti nakunak iti. Nalaing ka nga agisuro kan agsao atabad ti kakadwam. Ngam aging gaita kat makitang-tangdan kalatta. Madam. Rumbang ko mga amom nga ilugar ti kinaagin lalaing mo. Agasem man, oray siya kabos mo. Siya amang paspasweldo kan ka katisuro nakpay. Siyak ti akin kuko iti da ito'y nalawa a farm. Iso ti pagin-inkamak iti manu atawan. Ngam no agsasao ka, katkasla nalalaing ka, ngam iti siya. Madam. No agpaiso ka, saan ka kumangaagan na anos ang makitang-tangdan iti inaldaw? Kan saan kumakas jay ti style na ti balayo? Sa humlaang mat dinagado, kan tinalabas akin na agin lalaing mo, anya lakit din. No kaano nga impangato ni Madam Tisweldo? Isumat di pa nakaikat ti daddo makakadwa. Agpakalaing dantumot ngamin. Gusto lang, Mare. Tapno pagnak manda. Sinayang dalang ti kinasingpot ni Bossing Madam Basyang. Ano ti pagpagam, siga bakla. Ha? Ay, kwakot, ti ko lang. Ngimato ti sweldo. Ngam sayang, tanaikat kayo matan. Day tati ko na. Apay, ada parikot mo? Anya? Ha? Saan mo nga min nga amo nga ilugar ti kinaagin lalaing mo? Iso anaikat kayo lang arod nga gasawa. Ha? Ay, saan ka glablabos iti pa nagsasaw? No, di mo kahit ang makaraman iti ko. Apay ti ko na? Mabuti nga kin ka? No way! Pudno launay ti kuna ni Madam Basyang. No pudno analaing ka, bakinang ka kuman. San ka kuman nga agan ano sa makitang-tangdan, itinaldaw, uray pig sa titudo kin init. Pwet! Anya? Ha? Di ka pa mo, ngay respeto ti pagtrabahuam. Agraman ti agpapasweldo ken ka, isurumpay. Salbag ka kide, anya laki de. Magkonekkat kayo man ni Jay Poultry Farm ni Madam Basyang pare. Ha? Ay sus. Talaga saan mo man nga inlugar ti kinaagin lalaing mo? Siga pare, saan mo man akarkaruan ti pungtot ko? Pudno matibagbagak pare. No maminsan ngamin, ilugar ti kinaagin lalaing. So saan ka ngagbayag iti trabahom gaputakas ta ka ngamin. Anya? Iturayam ti kakadwam at trabahador. Agraman pa iti agpaspaswildokin ka. Isurom. Ay una yan. Uri asino ba't akit saan na makaanos iti kasta nga style mo, pare. Awan ti bumayagan nyo at trabaho. Ay, inakman kit di agaplay mo ti jay farm ni Madam Basyang. Baring awatin nakmat. Nagmayat ti jay. Dakkel ti sweldo. Hanggang sinayang mo laeng, pare. Nagadumutin na ita pinaling kay Marilu siya. Ha? Ayun, Mare. Adwa talaga. Ngamin ni Madam Basyang iti bonus medical man. Isu tinapan ko yung palingkay. Kasta ka di? Ay kat, sana all ang haron. Ay,
No saan ko mga men nga naging lalaing tiyawanan bain nga asawam, nalabit nga aging gaita katadda kayo pa'y laang ijay akadwame nga agtrab-trabaho. Ay, huwag nga rod, Mare. Sayang nga talaga. Nila kay mau, bagbaga am nga men. Ilugar na ti kinaagin lalaing na. Mare, Di nga tamabayin adillaw iti trabaho ti kakadwana. Ket no iso ti madillaw, ibaga na nga nalaingan. Asaaden apay suraw, salbag kitday. uwan, Mare. Naibagak daytan kan ko na. Nasayata, no dapay mangawat kada kayo iti trabaho. No kastalatan ti ugali yaw, anya lakit din. Anya laki daing. Rumbag nga ilugar mau, ti kinaagin lalaing mau. Tapno saan ka nakababain iti bus mau? Kun kastamutan iti aglawlaw mau. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Manaw timpaw it ni Manong Mau Amanda anak kao. Apay ka din, Nanang. Adda may gatang itilitsyon inton birthday. Addaan, Nanang. Agurder ka nga rudan ah. Nyalakit din, Nanang. Saan mo't aras dayta? Nasapa pa'y mat. May mayat lata no advance ti order. Tapno saan tayo ang maibusan. Agorderak to iti lechon ti kaaruba. Ay saan? Jak kayat dita. Na, taapay. Jak kayat ti lechon da. Gumatang kalaangan iti sigod a paggatgatangan tayo. May mayat ijay. Siguradaw ang naimas ti lechon da. Ayan na ngay, dagiti impawit ni Manong, Nanang. Induling ko ah. Manan, nangidulinan nyo ngay. Basta indulin ko ah. Apay aya. Tunggal aday pawit ni Manong, iduldulin. Sayang dagita no ag-expire, Nanang. Anya nga rod ti kayat mo nga aramidag. Ibingayan nyo dagiti kasinsin tayo. Tunggal agpawit ni Manong kat adu ti ipapawit na. Chocolate, groceries kan vitamins. Diyo mo't lama ibus dagita, Nanang. Saan mo't amabalin nga ipadawat ko dagita? Nagregregatan ni Manong mo ijay abroad. Ipadawat ko lang kadakwada. Ni Nanang mat, dakas dagim emote. Basta, di mo pakibiyangan dagiti indulin kaw. Dayta ti jakayat kada kayo, Nanang. Mahilig kayo ang mangidultulin. Natawunan pa yan dagiti daduma. Ayan ngayon, tilitsyon nga in-order mo, anak kaw. I-deliver danto inton madamdama, Nanang. Simbang petan dagiti kumaray. Apay adi mo pala ipa-deliver ita. Tapno adamat may display iti lamisaan. Anya lakit din, Nanang. Di kay makaururay mo't. Aywan gayam. Inimbitayo ka din ni Uncle Dolpo? Iti anya makagapo nga imbitarek dayjay at tao, anak kaw. Kasinsin nyo dayjay, Nanang. Nalipatan yung samat. Amumatan dayjay. Mamirmiraot da. Abagan no iso na pa'y kiniti magibos, iti may sagana amakan no kwa. Agsasaw kayo. Kasla kay baknang. Saan man anasayati kasta, Nanang? Laglagi po nyo. Ano saan ang nag-abroad ni Manong? Saan kaya makaraman itinaimas? Nagadulaki di nga ibagbagam ditan. Ipa-deliver mo tilitsyon ko na. Ado mo ti tao itayan da Auntie Petra, susan bakit? Kasangay ni Auntie Petra ita. Bakit? Imbitado tayo. Awan mo tinadakdakamat ni Auntie. Di balilatan lakay. May mayatan no santay nga imbitado. Tapno awan ti pampanunutan tayo nga utang kadakwada. Sa bagay matkat di ah.
Ni tatang, kunak man nung nagkuyog kayo ang nagawin. Di magas itayan ti kumpari na. Adala ka nung napatag nga ibagana. Ang mga numabayagan ijay. Saan ba't siguro? Sumaron mo akto adagos ko na naman. Panawan ka pa'y nga ron, ta ipapudot ko ti kape. Dumagas kayo pa'y Uncle Dulpo? Ay, Dumagas kayo pa'y tamangan tayo. anya okasyon naman dakan. Birthday ni Nanang ita. Nalipatan namot ng imbaga kada kayo. Ha? Ay, wanan niya. Ala, sumrok kayo, Uncle. Ado tinaisagana pagsasangwan tayo. Ay, nakababain sa magkanakan. Awan ti rumbang apagbayanan nyo, Uncle. Dat tayo laang man. Agsarita taman, Amanda. Maipapanitian niya, Nanang. Anya ti aramiden dayjay Adolfo dito'y balay, ah? Kas makita yumot, Nanang, mangmangan. Saan ka di nga imbagakken ka adi mo imbitaran dagita? Anya lakit din, Nanang. Kasinsin yun ni Uncle Dulpo. Awan mo tiyamok adakas nga inaramid na kada kayo. Tapno imutan kan guraan nyo iti kastaunay. Ibagam, tagawaan na timangan. Maruruda ka makakitkita iti panagruprupa na dito'y balay. Ay, jak amo kada kayo, Nanang. Talaga jak maawatan ti ugali yo. An-anwam manan tay supsupot mo amakan si ka, Amanda. Itad ko kini Uncle Dulpo, tapno adamo ti ramanan da kasinsin Susan. Asino tinang ibagaken ka amabalin mo ti mangibingay ka nakwada? Si kaya tinag-birthday. Nagdesisyon ka man na sikalangan. Nay kayo, Nanang. Nalabas mo tanti kasta kinaimot yo. Tapno ibagak kada kayo, kwarta ni Manong tinaigatang kadagitoy. Muntay na kitamakan! Sana siya ti pagpungpong tudam, ah? Hindi umot la maibos, Nanang. Sayang laang numabanglas iti ref. No saan na maibaos? Baybay am di tatauray mabanglas. Dakas ti kapanunutan nyo. Kasanonod dumtungto ti aldaw nga agkasapulan kayo. Asino tinamnamaan nyo at tumulong? No da kasinsin mo asusan ti dakdaka matam. Anya kumangay ti may tulong dagita kadatayaw. Bagidan to pa'y kadida matulungan. Datayo pa'y laeng nga ta. Madandanagan akong lakay. Uray siyak nga rudbakag. Rabiin nga maawan mo ni tatang. Anya nga tano, mapanta iti ayan ti kumpari na. Dakong! Ha? Tatang! Nay, apay ang kasta tila nga yung asawa. At ka di parekol. Kastaunay ti danag mi kada kayo, tatang. Naimbaglangan, tawan dakas ang napasamak kada kayo. Wan nga ron. Itay pa nga urayan da kayo tatang. Pasensya kayo no narabi anak. Nakipanganak kami nito ayan dantiyo apitra. Birthday na ita. Kanto'y tintin ni Amanda amakan para kada kayo. Nag-expire bagaya man tinado mga idol-dolin ko. Sa bagay, nabayag nga binang tinaduma dito eh. Itaman pa, ngayon ruwaryo na kita induldulin nyo, Nanang. Ay ikwa, agdalusak laang anak kao. Ne, nagadupay gayam tinabati dita. Diyo pa'y lang nga itadagita daduma. Siyak ti agdesisyon no asino ti ikak. Kan no kaanaw nga itad kao. Da kasinsin Susan, Nanang, ikan nyo ida.
Makitan to Amuyo mo ti kasasaad da nanang. Ay di nakman reng-rengen si ka Amanda. Isudala ka na yun ng tidakdaka matam. Awan la tidadumaya. Wan ata isudara ang ti kabagyan tayo nga asid nag-apagpatulungan tayo no kasapulan tayo titulong. Sa maysa, uray pobreda, nasaya at dananang. Saan da akas itidaduma dita, anapaidam. Naimbaglaangan, tanaranaan ka, Dulpaw. Ada ka diti bagam kasinsin, Petra. Bagiyaw. Ha? Kanya tilinaon da iti asupaw. Basta laam latan, para kada kayo dayta. Ay na, ang yaman na klaon ay kasinsain. Imported sa aman na kita, Ay, uwan Tapno makaraman kayo mat iti imported a produktaw. Anak ko. Kita am da ito, Susan. Anya day tatatang? Intid nanti mapitra. Imported na kita, Nagkapo ka no, abroad anak ko. Kitaag man tatang? At dati kape, vitamins, dapat chocolate. Aywan nga agpaiso. Hey. Nakaskas daaw, tatang. Nakaskas daw tiyan niya. Italaang man anang tad ni Auntie Petra? Okay lang, anak ko. Sana mo't a responsibilidad ti mangtad. Nukas tangad na ti ipaw iti anak na nga OFW. Muntoy man dagita tatang takitaang. Kita, ato da ita. Sa balit agparparik na kanyak tatang. Sika, hindi mo't anak ko. Pagpampanunutan pa iti dakas na ang time. Kunak tumat tatang. Apa ka di anak ko? Expired matandag ito'y. Anya! Anya tilinaon ti supot anay para bawi ti lamisaan, bakit? Di mo kutkut day talakay. Anya dito aya. Imported mo't na gito'y bakit? Dapay tsokolate. Di mo kutkut dagita kunak. Nangalanyo ti daytoy. Inted ni Auntie Petra. Ngam expired ang dagita. Anya? Jak amoy ti dayja kasinsin ni tatang. Pagbali na matabasuraan da tao. Bakit anyang ron ti planom ka na gitangay? Isublik ka ni kasinsin Amanda. San tayong agbibisin anya? Isublik dagitoy kasinsin Amanda. Ne, apay di ta kasinsin. Inted ka no ni Auntie Petra ka ni tatang. Anya? Kasta unay tiragsak ni tatang. Tadaing nyawid na nga imported. Tagayam, expired mat aminan. Day tati bagbagak kininanang. Pasensya kan kasinsin. Jak amo ti maipapan iti dayta. Awan basol mo kasinsin. Sukataklaangan kasinsin. Sumrok ka pa ita isupot ko ti itad ko kan ka. Ay, saanan kasinsin? Awan ni nanang dito'y balay. Sa maysa, kwarta ni manong tinaigatang kadagita. Ni nanang laang tinaimot kasinsin. No adda ni manong, sigurado nga ikan na kayo matlaang. Naksayan tinuldolin ko iti sled ko Dang tedak kada kasinsin Susan, nanang. Apay anang ted ka pailaan kat adamat ti inted ko kanidulpaw. Ti inted yun nanang, expired matan. Ah, Insubli ni kasinsin Susan dagiti inted yo.
Pagbasuraan nyo mo't piman dagiti padayo at tao nanang. Ay kwa, Saan anasaya at ti kasta? Uray kas jay ti kasasaad da. Irespeto tayo latta kumamot idaan. Adamot tirik na, da masaktan. kumusta ti tricycle, Jeric Lakay? Natarimaan ka di? Mabalin nga agpasada ka, tun bigat? Owen bakit? Natarimanan, isungin nyawid ko. Nasayat mat nga rodno kasta. Masapul nga agpasada ka. Ngamin, maibusan ti bagas tayo. Owen, hindi ka madanagan bakit? Agdiskarti ak iti maigatang iti bagas. Maala, ag-shower ka nga rudan, tamangan tayon. Ni tatangay. Ada iti silid na. Madama nga agin ina na. Ayabak to, no makaidasara. Amanda! Amanda! Apay nanang, ano kayo? Sanak, makaagis, anak ko. Apay nga isa pa'y rabiin. Itaray na iti ospital. Diyak kayat ibatay. Ay, mabit lang nanang. Ito gaw yung pa'y beta awagak ni Kasinsin Susan. Barang natarimaan ang ti tricycle da. Iti po mo ti silaw ta maturog tan bakit? Agpasada ak pa inton bigat. Na, kasino ti umawawag katrabiin? Mabit lang ta kita. Nyaman damot. Sung batam, amang ano napatag ti baganakan ka. Hello, Kasinsin. Hello Kasinsin, natarimaan ka di ti tricycle yo? Uwan Kasinsin, apay ka di? Mabalin ka di nga itaray tayo ni nanang iti ospital? Apay, ano ni auntie? Saan ka no makaangas? O sige, mabit lang, tay bagak ka nila kay ko, Kasinsin. Agyaman na Kasinsin ha, urayan kayo dito'y balay. Uwan Kasinsin, agsagana kayo matan, tay baon ko nila kay ko. Oh, apay ka no? Itaray yun yan ti Petra iti ospital. Saan ka no makaangas? Amangan no kimaro manan ti an-anayan na. Kumusta mo ti marikrik na yun, nanang? Kunaklakit din no jak mailasat, anak ko. Ay, Pagyamanan nyo, taada ti tricycle da Kasinsin Susan. nakababain launay, anak ko. Isuda pa ilang tinangitaray kanyak dito'y ospital. Banag, apagyamanan nyo launay. No awan da nang itaray kada kayo, awanan na. Ang mga no naustol kayong nanang. Ay, di nagmanbut-but gan, anak ko. Pudno ti bagbagak nanang. Saan kay akabaalan abagkatan nga itaray dito ospitalan niya? Ala, wanan. Anya nga ro ti plano nyo ita? Agkid daw kayo kada iti pamakawan kadakwada? Agyaman kayo matlang tauray dakas kayo ti mulong dalatta. Ay, wan, anak ko. Makarwarak dito'y ospital. Agdiritsuak iti ayanda. Masapul pa'y gayam nga dati dakas sa mapasamak kada kayo. Sa kayo agnakam? Lalaki, day, di kagbalain anapaidam, di mo imutan ti pada mataaw. Iti kasta, kit adan to ti tumulong king ka, nusika ti agkasapulan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.